Kumunya senchira yobwing hiritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha nigoto gochaka na roboti rowe chani yake gima atito komanyigo buno botsukano nigo bagendete koene kiwa asenseme ya mweme county ya Kisii asebunge ya kitutu ya South yogotoke meye county ya Kisii AMAYIA yo moro kiwoyo mole form tukuru aseskuru ya Nyabururu konyara kagusiro kumabwaje asenchira yobotutukano konengano mwalimu omone weskuru ya Nyabururu ni gagote abuna omoro kiwo yuni gabetaga ko igobe na kumnyoki wa Nyagetari ngase ko tebekana buna no asireti ogmabwaje inyiro mobero nyagosirani gogakira senkendo ye Nyagetari anene ya Kisii korengana abayiboli bo mwana uyole form tate skuru ya Nyabururu nigo batebire buna omoro kiwo itasireti Nyagetari korengana baruni go bagote bo omoro kiwo ini gasireti skuru ya Nyabururu asokorendo mwalimu omone bwe skuru anyareka gokana manganajo abayiboli bo mwana boigere ya matamu na boy amona baire nigo bona bagandio botuki boime konyara gokorwa eliko nyara komanyana kye konyarekana umwana bagosiri buguma sentira yobo tutukanu no mobero yokoirwa goikenkendo iye Nyagetari anene ya Kisii. Nyamira ni mtoto wangu anasoma Nyabururu. Nilipata simu jana saa 11 asubuhi na deputy akinipigia akiniambia wewe ni mama iPhone. Nikamwambia ndio. Eti watoto wanafunzi wote wametoka madomu wameenda madarasani. iPhone amebaki kwa domu kama amelala aongei, amechususulia. Akaniambia tumepeleka iPhone 5 kimbia umuone. Alipigia simu sijui mara ngapi, aliniharakisha sana. Nilipofika kwa shule nikapata shemeji yangu amefika. Akaniambia Jackie pole, iPhone ya yuko, iPhone amekufa. We suspect there must have been a reason why he died, which must be overseen by the school administration. Yesterday, close relatives including the father, they were called by the Catholic, some Catholic pastor. They sat together, shared a bit,